whiwhionga i Angola, Ana Rosa, Ale Marioo, Arigata i leo le ofisili o pulenga le whionga i Aroao, Paulina, Tiliva, ia male mamalo le pulenga wa lala atu nunga nei, matu te whawhilo i atu, whatalo whatu, ele mai mota puai, so tātou atu nu, so se tafa o le kelupe, so se tafa foi o le tātou atu nu, wa maua mai ni whasalononga ni neita e au, matu te whatalo whatu, e le talitonunga o le apa e tapu pe ia i le wawhiriwhiri, pa ia ma whainga tau Samoa, e se temi o na saunoa leo le awhionga le minister le matanga nuenga, e tōsa o tō matu palapala, ia e vea le leo whatau waa ni neita e au matu te whatalo whatu, mai lava i maunga te tele se pa ia maunga iti, o lewa whaatiri foe mo lea e o ngaluenga o le neita usanga, tātou vi ia le alofa ma lea ngā leo le tua. Mātou te whatalo whaatu fo i ma whawhina i atu, le pa ia o lau tō sa whainga, e sui a ofisa whasa, le tasia le tātou atu nu, whaftai tele lo tō tari whaaloalo, whaftai tele lo tō wā mana ia o le titalo atu o le matanga nuenga, tau te awhio mai matana mei au, se o tātou tatala noa ma whasoa ni nei asu, e tu saifo e rini whamoa noi. I eile taritonunga, o leo le atu nātu le amanoa i le whionga ni minister le matanga nuenga mo sana saunoanga, wa fo ni ni whamoa moi, mātou te taritonu fo, o leo mātou tauri maina i a auto fasili pe o le tuina mai, ma le saunoanga manino le whionga ni minister, leo la tala PPA foi inisi o vaenga wa foi ni nofisi le fia le tatu watu nu ama e ai saunoanga le whionga le minister ia ona tonatu foi leo le amamoa no inisi auto fasili ai fatasi mai le tua le tatu po kalami le nei asu e ai wai mani manuia me o mai nona alofa nona anga le nei tonatu le amanoi la whionga le minister le tanga luenga whaftai. Ai mai se ko ile sila mai mo na tunu so sa mo lo ma o mai nei pasa lama ma to te opo ma patalo patu ia tu langa palupe ma sani o tato watunu a mata mai lava i maunga tele se ia pa ia maunga iti manatu ko i o leo o tato le toi aso nei moa ua patau moava po i tātou sā. A wā le tātou whawhianga i e poi. Ia mo le whawhilo ai ato le pepe o Kirisimas. Ia tauta ia ai tiute mawhaipa. Mga aduenga le nei tau sanga. Manatu po i o le fuafuanga le nei ua lewa o na pata oto i tātou ni tanga aduenga. O tinam te maitai. I le ase tau walunga ai ia whaiva matiute ai tātou whainga mālo. E whai e se panga noa e fofola atuai le atunu. Ia i sawalinga ma le fōlaunga a le mutanga aluenga o tinam te maita. Awhio anga ma ngapsota. Lana ia poi fōlaunga mai le masina i anuana. Ia e o mai le so. Manatu ia o se fōlaunga na tuiru mo le tua. Lea oa mai tā watu surantini. Ia bibia le alofa ma le anga leo le tua. O lea lava o tātou ainga sila wha. Si sila mai Samoa, mātou vava ai atu. Ia o le mtanga alwenga le ne e tinam te maita. Ia awhio anga ma ngafsota. Ia e au na motu le paa au e loa. Tā ua le whaai loa ko e le mato au waa. Ia o tawhane i le tū lea, ia o lo awhio tuai lea whio ngā le ofisili o pulenga. O le kako Chief Executive Officer le mtanga, venga le whio ngā ia lo au o nina tini ma. Ia o le whio ngā le ofisili langolango mo au nanga lautele, ia po le tātou ACO Corporate Service, ia le whionga ia po le taibao, manutangi tio. Ia o tātou ofisi langolango mo au nanga pa alo bitusi,
Ia, ko le tātou whalongi tusi, ia, le fionga ia Victoria, Crichton, Alamilo, o le ofisa Sili Langolango mo au nanga whaanga so tae, ko le ACO Social Development Services, ia, le fionga ia Sau Ainga, o Living Kaio. Ia, o le ofisa Sili Langolango mo au nanga mo tamau ainga o fioanga, ia, ko le ACO Community Economic Services, ia, le fionga ia ana le au pasa teo. O le ofisi langolango mo whainga mai malala ma oti mo fioanga, ia, ko le ACO Policy and Sector Coordination, le fionga ia mataia, Meritiana, pe kulea i Tanuasa. Ia, ma le tato moderator, ia ko sui ofisi langolango mo au nanga mo pulenga lelei, ko le ACO Community Governance, ia le fionga ia Asiata Semu. Sui ofisi langolango mo au nanga pa teknolosi, ia fionga ia Eletino Vinepa Pasal, ia ma le tato patono po kalame, mo le ati na e fioanga, ia mo le tato DDP Coordinator, ia fionga ia Nasa Viane to ala. Ia, o le au baana tātou mtanga luenga sa loa le ai ne tau sanga i o o pa. I ia le alofa maneanga lei o le tua o lea ua tātou to aita o nuu mai le asa muli le. Ia e tawalunga ai tiute mawhaipa le tātou mtanga luenga. Manatu fo e so se fo launga lava ia i lava taimi e so wā. Ia a pēnā fo ima pitaui malu tau ma papita uli. Ia, ai o tātou, ia, o tangata e whapoe moi o tua. Ia, le lava tau te sisila mai ai e ka pena koe mai mua mai samu. Ia, o loo malo losi le au waa nei. Ia, o le tātino ina koe tinte mawhaivan tātou ni tāna ruenga. Ia, e tā uole tātou pasoa nei aso. Tā ua foilo whailo ato ni vaenga. Wa au sia le nei matanga luenga tau sanga nei wa o wa wha. E le tau whailo tau sanga le nei sa whatino ai ia whatino ai tātou pontanga o te ita e malo tau kulenga. Ia ato no lea sa ngawha tātou matanga luenga ma pontanga titele. Ia pontanga tupulanga talavo, ia ma pontanga tamaita. Ia sata i mua ai tātou matanga luenga. Ia masava ai ai le as. Ia mai se foi le pa moe moe. E mulinga lava le vai aso le. Ai sa ngā lue ia pule ngā ni pai pule i nuu ma fio anga. Ia o le isi paenga pai koio na patino ina ma usi el tātou mtanga luenga. Ia o pala uloa le o tātou paton pola o le pola pui pui. O le mango to maitai. Tangata iai a pianga tu mau. Ia, o ali i po i whanau. Ia mwhai po i on whawae ina se komiti whakoe, ma komiti whakau tua le tupulang talapou. Ia, o se tasi po i o ati nae, le po i sa ngapa man tātou mtanga le. O le whaalau i loa le o tātou ati nae le o le o Samoa Warriors Portrait. E amana ia i po i le saili ngā mā lo ati nāta maitai o Samoa. O e sa lato o sali na suo i tai au. A tonua le aia lato whaingunga le leifo. Ia e le mwhai o na to aitau nuu mai po i a tinanta mai tai o teimi le nei. Se tasi le nā o ati nai. Ia ma le tato ati nai o aitu malo. Ia le lava e o mai teimi nei o loo whaangai o i lava. Ia o tātou whaalau loa ina o fuafuanga mo le lala ma oti o fio anga ko tātou Community Sector Plan. Ia ma whaalau loa fōi ia fuafuanga wala mo mao le mtanga lengo tinanta maita ia ko tātou Corporate Plan. Whaalau loa ia tusi o whaamtalanga mo le pō kalame o ati nae mo i tū malo o le Kako District Directory lua o lo wha. Ia o le whaamaluina o ma whaamanatu i nau sao tinam te maita. Ia mai se koe tupulang talavo. Ma whaamau ni ai te tono lana tāpenanga. Ia le 2%. O vai ngā tupe o loo whaamatu i nā atu i tū malo ina ia a ngā i pō kalame
e una ia ma si iti aia ma no tutusa o tinam te maita. Ia ma le tele, ma le ano po kalame pa ngā solo, ma o onga sa patino le mta ngā lwena. Mua pio anga, ia wale ma pai taulia. Ia ole, o nisi o maenga sa patino ina le kuata muri le nei. O lea sa patino e foi ia le vai aso tupulanga. Ma pasi ai le komiti whakautua mo tupulanga talavou. Sa taula mo ai le tupulanga talavou e taitai le vai aso mo tupulanga talavou. Mai si lia mai tau se lau tupulanga o polu sa va. Sa pupuli mai patino le nei po kalame. Ia atono o nisi o vaenga sa ngalu e ko le tato sa Moa Youth Advisory Board. Ia mal tato 16 days of activism. Ia o vai tau le skulu no as o pati nonga. E te e atu wai sa wanga sa va ai ale awai mal tu pata se tu malo se fu. Ia sa filia patino ia o onga. Ia ma por kalame ma pata no e mo moli atu wai pe au ta wale. Ia le ai atu sa wanga. Ma ia io e atu i le tutu patas. O nisi o tatou po kalame o tatou i tu malo, ati na o le tu malo, ia le lava sa patino ia awa onga ma le tatou el sampo, o komiti o kuru pawai. Tono se tasi lea o paama le tatou mta ngā luenga, sa ngā lue patas. Ia tampai lava e patino po ia o onga tatou kuru pawai. Ma o se tasi le nā o lu tau tele o lo pia ngai ma tatou wati na ene le o tāua ia o le te poe. O anga waa ma to mai a tatou kunu whaavai, ia le ngata po i leo, au pai ngā nuenga ngā nue. Ia o nisi o vaenga o lo pia ngai pia malu i tau. Ia to la iti ale au pai ngā nuenga o tatou wati na i tu ma lo po tatou PMU, ma to po tatou division le. Ia o se division pousa patuina mai lua o tasi. Ia i le tau mawhai le patinoina tatou ati nae mai whamaite nei e nā lo. O se tasi le nā ulu tau lo pia ngai. Ia o tatou tangata pai ngā luenga i nalo PMU. Ia ma o mokoi o na avele talo sanga i le pisasi. Ia i le komisio sangata pai ngā luenga malo. Ia ma o lea ua whamatu mai ia whangai o i poi le sa ilina. E lava ua mawhai ai o na tau mawhai e whaatino nisi o ngā luenga o lo tau tuturi loa le tatou ati nai. Ia o loo iai poi ia le pokalame. E whaatino ai se pokalame whaalawi loa. I tatou i tū malo o se awards night mo tatou i tū malo lo maitau wina. Le tūlanga ese po i lātou pati nonga o le tātou wati nae. Ia ma o nisi o fuafuanga mo le anga i luma le tātou wa o mawhoi ona iai tātou kālena lua olua lima. Ia mo le tātou wati nae nei o tātou tūmalo. O lea ua tātou anga i atu tātou miliona lona tonu. Ai mo le miliona lona lua i se latest update mo le whakonga mai po i o sa whainga o tātou tūsala i ai mai se po i le sila mai mo mai po i o sa mo lo mawane whaasalanga. Ia e tūsa ma le mai le lino sutasi miliona le tātou miliona lona lua. E tūsa ma le whaasu tolu miliona le vai ngā tupe o mai a o na whaamatu watu. Ia o lo tutoe le pāleni e 5 miliona. Ma ua mai au tuina mai le whaamaoninga o cabinet. Ia o mo si fia ko tatou miliona lona lua o lona masina tapula, masina leo te sema. O fontanga tatou komiti whaapoe le sa whaatino ina le vai aso atu ontua. Ia o le sa toi abe e tau sanga ina ia mwhai ina toi extend. Tasi ala masina i Januari. Ia o lea ua toi extend akuai ina ia mwhai ai. Ona whaatino ia isi tu ia ile apanua isi tu malo ia po ile au mai tunu ala tu report. So tolu suli mai tu malo ua whamatu atua le lato
miliona mua, oi miliona luna lua. Sepuluh ono tātou I tū mālo ua whaamatu na o se lawa ono sepuluh ma le pā se lawa ua sepuluh. Ia, ma le tolu I tū mālo, ia o tu ina mai tātou audit reports. O le miliona lon tolu, ia wana o le lua I tū mālo ua maea, ona whaamaonia le komiti whaafoia lātou li poti suetusi, o le miliona lon tolu, ma o loo whaatali ia tātou funding agreement. O loo ngā lue iai ia le fionga le loia sili, a maea tāpena, ia o le malipienga le o le apapea o na sainia, manatu pe apapea toe a mata tātou ngāluenga, ia tātou I tū mālo ia whaasale le angapā, ma vaisi ngāna tasi. Ma o se isi vaenga le tātou miliona lon tolu, ia ua suia le whaamatu ina o vai ngā tupe mo le miliona lon tolu. Mo tātou miliona lona lua, sa whaamatu mo se lau ono spuafe, wha se lau ono spuafe, ia malesi wha se lau ono spuafe a tol miliona. Tātou miliona lon tolu, o le vaenga mua o le ala whaamatu, e fitu se lau wafe. O le vaenga muli, tō se lau wafe. O le vaenga mua le fitu se lau wafe, o loo iai totonu se lau ono spuafe, tātou operating cost. Ma le tātou lima se lau whaaspu wafe le nai atoa I el fit se lau wafe. O le au whainga le nai patino a I le atina. Totoia I lola I tātou tōk se lau wafe. Lona winga wa iei suinga. Mai le miliona lona lua I lona whaamatuina. A ngā I le miliona lona tō. Ua lua la I whako disbursement. Ma e an miliona lona tō. O lo tā pena tātou li poti whaatau sanga. Mantou poi o lea ua mai au tātou paketi mua o lea sa I tātou establishment fund ta I se la wafe I tū mālo. Ia I tono tātou paketi mua le sa I 10 miliona lua se la wafe ta I se la wafe o mai tū mālo e lima sutas. Ma tātou miliona mua ia leile lima sutasi miliona. Tātou li poti mua la whaatau sanga annual report. O le a iai tutonu ia vai ngā tupe ia ma vai ngā uma ia. I le tātou li poti le a whaatau sanga. Ina e mwhai fōi o nā sisida I fōi le atunu. O tātou process masani. A mai a tātou annual report. O lo tā pena mai a tonu le masina Januari. Ia o le a mai a o na fosia fōi le lunga o tātou steering committee. A mai al tātou fola I lunga steering committee whamanu tuina atu le kabineta. Mai al kabineta. Ia, I pasi fōi le ai le tātou parlemene a wā fōi le pātala noaina. Ai totono le process le na, le pātino ai fōi a le sueina o tusi a le tātou fōi a sue tusili. Mo le pātino ngā lana ia ngā luenga pei o ngā. Ia I tono tātou process, ia ma tātou li poti tātou sanga lo ia I le fuafuanga I le tausanga fō. O le a pātino le asiasinga mo tātou tū mālo teitas. I masina o Februari, ia pātino la I pūnu se wā. No lewa manatu fō. Ia ua tele ale suinga I le waainga ale komiti. Ia ua pei ua lilifa le tele o tātou I tū mālo pātino ina o lātou community projects. Ia ma se I ngai fōi ia le komiti se sisila. I tūlanga fōi vai ngā tupe ua mai au na whaamatu. Ai mo se fia. Te mulinga ale o atu ale komiti whaafoi. Ai o loo pātino pea ia asia singa I tā ngā luenga. Ia I vaenga uma o loo tau whai po I justify ele te o li poti o loo tuina mai. O tātou ngā luenga kawai taimi ia, mo si fia o le po iwa iei tātou tā ngā luenga tinam te mai tā. O na o lea ua pao ngā lukai toto o tātou kong whamai. E mawhai ai o na whilpilina I a tātou sui. Ia atonu mo si fia o lewa se e mai tātou ngā luenga kawai taimi lalon tā ngā luenga tupe. A tonu a pesiri po le ale mafua anga o se e mai ai lalo tātou kong whawai. Ia, e le tue tau whaeroa inga le tele o le tau whapita o le lo tu lai mai tātou ngā luenga kawai taimi. O le alava ua
a ngai mai le fai tutu o fon whawai. A fon whawai la e tu whamatu I tuai I nuhu malalfa. O nuhu a ngai ai. Na I au mai pia se la tau po I a whamauninga, ma se malienga, a papea o le ungari e to lima I whanau I talabo. O lea ua iai ia le malienga tina mai tamai, alu tamai, ngā ruenga whawaitai. Ia tawala o na iai le clearance mai nā. Ia se e kol tato pule ngā li whai pule ia. Iai foi le, ia kiria mai foi nā ia mautinu. Ia o lae malanga awa iai foi ia le whaamau ni ngā tato nu. O le swinga nā le nā o le tato po kalame lea o le ngā ruenga whawaitai. Ia o lea ua ngā lusa o so o tau au ma tato pon whawai. O lo whaatino ala tato mta ngā ruenga o tupe ia o onga ma consultation ina ia whaamanino vaenga umaia. Ai e le whaapea fo I o le a fosi I o tele o tato pon whawai. A whaapea e malia pon whawai. A lea I tu maa loe au wai po kalame le nei. Ia ua iai tato whiape tā lai tau na tongi anga I tā ngā ruenga o tupe. Ia o na whaila I o whai ngā pāanga le whai tā ngā ruenga o tupe ala fo I. Ia o onga ina ia mautino. Ia manino fo I ia le au whai ngā ruenga ngā ruenga pon whawai. Le la tau fo I ngā ruenga ma le tiute mam tā whai o I tali mai ai leo lo. Mana o mia ia le mo le tato tā ngā ruenga o tupe. Ia o le iloilonga fo I o tato taiala ia o lea ua iai ia tato sui o nuu sui ta mai ta sui o le malo I tato pontanga pon whamai. Ta ua ia o le ngā luenga fo ia sui o nuu sui ta mai ta. A wa lato fo I lea o lo tau longo I tono sau pa I ngā pule ngā li whai pule. Ia vai ngā uma so o lea la ua iai tono sui ngā tato taiala po tato pom. Ina ia awai ia sui o nuu ma sui ta mai tai, sui o malo. Ia o se tala fia, whakongkonga mai o Samoa, ia o le sa mau mai koe tala le whaitupu lanlangi le World Bank. Ia, tonu mo le sifia, le amtanga tau sanga nei sa patino ai le lato ko ia mishini nei Samoa. Patino lava lai tato patina nei o le tu malo. Ia ele lato vavainga ia I mau whakoi whatupe laulangi lato ia I le tau mawhainga Samoa. Le vabe o na whamatuina ia vai ngā tupe. Ia o loo iai pea ia whapitau ni malu tau o loo vai mai iai koi lato ia e te tau lava o te leo I tau ia e tau ni tu la iatu le mitanga ruenga wai patino po ia tu langa tau wa o oma ina ia mwhaina te pu e pea le malama o tātou pon whaavai mane au pai ngā ruenga ngā rue. Ia whailoa mai foi ia nisi o mana o ngā le tātou whaletupe. Ia le rātou foi so soani le tau wala mai se investment project. Ia ato no leon whailoa mai ngā tau mai ngā tupe ia e lata lua school biliona Amerika. Ia e kofole mo lima tau sanga. Ia ma atono lo pe ngai pe mai tato mtanga ngā tupe al le pitsilin tau. O le iai o se pa amatele o le World Bank. Walato sisila. It's an independent partner. Lato te sila le lato independent assessment. Le fatinoma Samoa. Ia wa mo sifia o le poisa o whailo inisi o pōkalame, sa awa tu lawa le sui o le World Bank ma mātou talatala no mawhesili. E whawhian whamatu e Samoa le 5 miliona I tono tausanga I o tātou māsani. I tātou mandienga mpaanga a whapea sengi 10 miliona ia e 5 kausanga I 2 kausanga whamatu. Ia ai o tali. Ia, o ie tātou whatu ni wanga I tātou tangata. O tātou ngā lue whatasi atia ele atunu. Ia o loo taatia fo'i ma manino ia vanga ia tiute ma matawhai o ia tātou fo'i ia whainga malo. Ia whausia ia ta iala whai whawai. Ma ia mulmuli ta iai ia pon whawai. Ia mai tū malo. I le lato whamomua.
Ia, ma o se tala leile na mo tātou, a wā le mai ngā tau lai fo i lea tātou mā lo mo si fia, ia o leo tātou wā mai tau sangfo. Ia, pātino po tātou pāketi mulu. Ia, o tau paai atu po ia la mai, ale ni matau sau. Ai o lo o mawhai on pātupe, le ati na ele nei, pāketi la wai al tātou watunu. Ai o le vainga mamau ma le vainga tau lai al tātou mālo. Ia iai se pāanga mai whafu. E mata I tū ma wawaai ma mautino. Ia, e se e mai e au mai fo le lātou fo I investment. Ia vi ia le atua. O lea ua mawhai on whaaido mai e le World Bank. Le lātou fo ipso soani ma o se fiafianga tele le nā. A le matanga luenga ai mai se fo le komiti whaafoe. Ia mai se fo le whai ngā mālo. O lea ua whaaido mai e tātou. Whaltupe lalai. Ia tūlanga le lei mo tātou. Ia ole masina le sa te out. Ia ole sa patino I fo ile konseti a tuplanta vo. Sa mato ye se vai. Se furu ia tupulanga mautanga tupulanga talavo sa awai. O le fe auta moli moli o le fo I konseti. Ia o le say no to violence. Say no to drugs. Le tau walanga tato tupulanga talavo. Na ise a ia vai se foi ba ai na suinga. O Samoa ia atonu le patino ko ia Samoa. Ati foi atonu le Pasifika malalani ato. Le tele o whaapita o tu lai mai. Ma o lea ua tau alanga I tupulanga talavo. Lea foi whaalau I lo. Ina I mawhai o na ngā nuhue whaatasi ai ia Samoa ato. Ina ia mawhai o na tape. Nei whaapita o. Ia, matitilo po. Po o ani au wala. Po ai. Ia atonu le sa whaatino ai ia le ngā luenga taulongo longo nei e tupulanga talavo. Ia ma whaatino po ia lātou tala. Ia o lātou pespesenga ma whaatala lenga. Ina ia mawhai o taula ola ma mumoli whi awi I o lātou ainga. Ia atonu mo le sila fia fo I o tausanga fo. E tani mālo ai tātou tāna luenga ma tātou mālo I tātou Early Childhood Development, ECD Forum. Ia o le iei fufuanga le masina o me. Ia o le a tani mālo ai ia tātou watunu I tātou forum tele lea. Ia atonu le forum lea o le Pasifika. Mai le mātou ko ia wai atu I fiti ia ele pape a tātou wolo I le Early Childhood Development ia e iai ia le ia minister o se fua maloloina ia minister wa oma ia minister o tinanti maitai minister o sisiomanga ia mai minister o tupe ia lona winga e pai asina te le o le tātou fotanga le fufua I le masina me. Ma o le foi lai fufua o lo I lunga lau al kapeneta tātou ECD framework. A tonu le isi fontanga. O le a papena o na pamaonia I le kapeneta tātou papa ale a tātou tātou kulau. O le tapu e ina o langa mata o le whanau. Ia o le siva e ngā lea tāpenanga o tātou tā ngā luenga I o fufua mo le tausangfo. Tūlanga lava lea whamama venga. Ia mo se fia o lalo tātou tā ngā luenga. Ia komiti kokautua. Ia komiti o Whaleula. Ia atonu ai o le au nanga komiti o Whaleula e wha tatale noa ma tā upu ia e le tūlanga po le alfa o ngā aina o tātou wanganu. O se anga nuu e whaama whaavenga I tātou tangata. O se anga nuu e au mai ai, mo moli mai ai le message e whaama maavenga. Ia, ai pe se anga nuu fua.
Ia o nisi o vaenga pito silin tau, o le aabe fo il patau al tatou matanga luenga i ana po kalame i tausanga fo, ina ia mautinua, ia e iai fo il sao taua, ale mātou fo i komiti ala atu tatou matanga luenga, i vaenga ia pe o na whaelo atu. Ia, manatu o Paulia o vaenga nei te iwa ese me misi lo au ma le anfo. Ai tātou tele se e atu i kesiri ia satu ina mai e tātou midi. Ia, ai pe o se au te lenga le na o vaenga fo i o mwhai o na au sia i tātou mtanga lunga nei tau sanga atoa. Ina ia mautinoa, ia o lea lava e leo whaapenga o milionga o le whaanga i o i tātou mtanga lunga nei. A wale vaenga le na atoa tele tangati. Pena le mtanga luenga o lo patino i nai, tatou wati nai leo milion. A lea tau te whaafonga mai vaenga ma ngā luenga o tele ina ausia. Le sa wha i atu le au waa al mātou mtanga luenga. Ia o lea ngā lulue le tele o nisi vaenga o lo whea ngai ma le tatou mtanga luenga. Ia atonu e iai ia kesili e satu ina mai. Ia atonu le kesili le satu ina mai ia le kesili a ngā i le mta opu ia sa patanua ina ia le pā. Ia ma le mta opu ia pasali le amalua. Ia pai koe sina umi o le mta opu ia, mo si fia ia o lea sa mātou tau sanga i le lo ia sili. E o mai le mātou kontanga le komiti whaafoe. Ina ia mawhai na wha malama o li foe ia le ripoti sa tu ina mai o na le mātou foe ba ai. Ia e pe e eisi ba ai nga e le o iai foe le ba ai nga a le mātou foe ia komiti. Ia peta iane ia tono le sa malama le lo sili. Sa tau sanga koe se isi o mai a le ofisa ia peta iane a tono le foe wa sa pisi la to. Ia o lea sa tala noa i loa le mātou komiti. Sa umi sa pata noa ina ta upu nei. O na i le vaainga ia le tusi a le loia sili. Ia o lea e au mai ai e whaamatuu le iwa sifulo no ake. Ia le tupeale le sa tau fia mai tātou no se lau wape investment establishment fund mua. Ia o le isi vaenga o le pautuanga po ia le loia sili. Ina ia mautinoa. Ia ngā lulue whamatu le iwa sifulo no ake. Ai tu watu le avanua i le whono whaamaya ale pā, inga ia fix le lako lease agreement. Ia mata aupi i vai ngā tupi. Se ilonga ua uma o ngā leleina ma fix po ile kako malienga le. Ia ona to whaina i ona whamatu nisi o vai ngā tupi. Ia ole advisor le tātou loia sili. Ia o le poi ua iai le mali e ngā tātou konpa vai. Ai atono e nisi vai ngā o le poi sa mai e poi le manatu al mātou poi e kontau. Ia tūlanga lapa le ai. Tuno le whakonga sa mua. O le poi sa anu i nunga tustu singa al pepa. Pai mai pe o le o single out ia le konpa vai a pā. Ia o tu sao ai. Ia mo le iwa skulu no afele. O le vai ngā tupere o le iwa skulu no afele. O le vai ngā tupere tato establishment fund. Mua mua al tato paketi po o tas. Le sato tu whai nai lua se lau afea ai tu maa te jas. O le tūlanga ese na le iwa skulu no afele pa. O le lisi lea mai le lua o tasi. O tau le lua o ono. O pay in advance le lisi. Atonu i tutonu po ia tono tātou malienga po le wharenga agreement na sainia e le whonu whaawai le pā ma le tātou komiti.
ia o loo manino ai mai ngā tupe e totonu o tātou ia se lau afe lena ia e se lau tonu sifuru mo tupu afe i le fausiaina o le ofisa tutonu i tonu le i tumālo tonu sifuru mo tupu afe operation cost o totonu la tonu sifuru afe na o ngai e kumu ma le nisi a leo sau le pā o iwa sifuru ono afe aua pei in advance e kaba atou ai pei lau tilitilo le komiti tulaga ese le mea leo fai le pā o ngai leise si tumālo sa latou faatiloina vaega uma ia ai ui lea ia o le wā mai le advice i le whapea foi la le au mai le advice ale tatou lawyer sili ia e au mai a whapea nao sa lau pule komiti ia matilitilo i vaega uma ia atono le autasiga lea ma le ai unga fono ia o le lava ua hulmuritaʻi i le advice ale tatou lawyer sili faamatu le iva sefulu ono afe ia ae taula ona ave i le tatou matagaluega tupe ave foi tusiaga i le tatou fono faavae ia ae taopi nisi vaega tupe mulimuli mai seʻiloga ua tatia tatou lease agreement e tulaga mai ai ia o le taʻapulana le pā tatou seʻe mai a faasaleleʻaga lua ia o le koʻi sa talia ia le tulaga lea sa amai foi le advice ale lawyer sili ia o le foi utu atu i le matagaluega tupe ina ia mafai ona tapena ia le tusi ia mafaao atu i le taitaifono ma le fono faavae a faasaleleʻaga lua ina ia tali mai i le tuaiga ia le ua vatu a maeʻa ai ona au mai foʻi ia latou foʻi faamaninoga i le vaega tupe le selau pitusulima ia mai foʻi la ia pola i luga le tatou komiti faafoi ia mafai ai foʻi se faaiʻuga ia o tatou mataupu lana e lua o le sa au mai ai ia fesili a le tatou au tusitala e leisi ma tatou fesili faaupopo tulaga lea i le papi ko tatou faamaumauga ia o tala le tupe fesili e sa tilimana yeah. Pe e se ame ai le mawhai ai ona excessa tatou tangata i tala tupe ia tatou tumalo taitas. O sifia o kona pawai e le stala i lalo le tatou MCO o le tatou matagaluega Commerce and Labour ia o le i lalo tatou Incorporated Society i lalo la le vaega na tulafonu ia o loo faailoa mai ai ia e tatau ona le stala tuuina atu foʻi ia talo le tupe i le tausaga uma faailoa tausaga uma koe re-register le gata foʻi lea i o latou minute ma latou uʻugafono lalo la lenā ae i le provision foʻi nai ai totonu o lo au mai ai ua na o le 15 mai mo le sifia mo le fono faavae e 15 latou members na o members foi na ai e mawhai ona access i ripoti ai ai tumalo taitasi ai i le tulaga lava ai aua e lua tatou parties o le fono faavae ma le tatou matagaluega lea e faagaioiga tatou atinaʻi tonu o le sa faailoa atu le taimu fana o loo tapena tatou annual report o le annual report lena o loo taofaʻi e tatou ripoti o le 5 sutasi tumalo ma lona faatatiaga mai ai le amataga so ona
Au mai la i o li poti lea, fola i luma tātou komiti whāfona. A mai, na abele ka peneta. Atino i koina i o le whaingoa ka peneta e anga i le tātou pale mene mo le whātala noina. A o lona le pale mene, i o lona wina, o public line information na, o i nā lai whai ai. Ai, le tūlanga le mei au mai e le whapesili e tātou tūstala. E beia nga i le tūlanga lava leo le loto i whale i tū mālo. Ma o le au ngani fo le nā mai tū alalo al tātou tāngā wena. Ita i fono, ma fono pāwai. Ia se panga nua i whai, o no mai pātasi ia. A tātou tū mālo. Ia, mo fola atu fo i wao lea lava e i kako audit report. Le report suetus. Ua mai a ona whaatino i sa i li dinga i deisi alato talatu. Ona fola foina ia i luma le morsila fia e tu malo taitas. Ia e pei o le tali le na i whapesidia, vai lua pesidia le satu i da mai. O pesidia nga i le ripotia le loi sili. Ia mantulanga le anga i tato i le public o tato report. Ia, manatu asiata na le pape po ia tato o tāngare. Te te iwa iai nisi vai ngai nisi atu. E iai le si pesili leo te vai atu ai le satu i na mai. O le ale whaatinoa o le vai ngā tupe lo tutoi o le keti. Ia atonu mo le sifia o le utatou la asia le miliona lo tolu. Ia ona toi ai dola i o le tatou vai ngā tupe le iwa su tasi tesi ma le 8 miliona. Lea iai le tasi tesi ma le 8 miliona. Ai tū malo, e ato ai le 5 miliona. Pei o le aunga le nā o le pesili lea wa le satu ina mai e tatou tustala. E atonu o lea tonu o le masina o iuni, patanu ai tatou paketi mulmu. Ia ola ai ai le tatou vai ngā tupe lea. Awai mai ona whamatu tatou miliona lon tōru. Ia ona toi mai lole o tatou remaining balance e tesi ma le 8 miliona. O le au whainga mautinua la le nā. Ia o le pola i lunga le tatou paketi mulmu. Ia, asiata o lea ua. Ele que fez filhinha ele queria mais. Oi, lá é possível. É, ao tomar banho. Tá o falo que ofisa sili na malango le bana le kitchen milioni esa malanga ile malanga foi ale langa o fa e nessa tene fui mai sili sa ba kumate e pe e a sili e tanga dona mi sili o fiu al minstai de tulanga ile tava vai no tulanga o afia ma tu fina ngal mando i fina fa ko kiki ba ti fa e bertuto tasi ngal fina ngal mando. Ia, partai o tanga vai atonu lea ngai pesili le sui ofisa langalango ko tatou PMU o le sa malanga fo ia mo se fia ia o so start nga venga lava e entitled le malolo
Ia, atonu mo se fia o tatou ofisili le iai o nasa. Ia, sa wia lava tulaga masana, submit langa annual leave form, process masana. Ia au mai le amataga lua olu tasi a ngai le tausaga lenei. E le ia bea lava se livi aso maloloa nasa. Ia, sa pa tino langa tu tausaga na langa annual leave form, tu ina mai tatou ofisili. Ia, patino ngā luenga le ofisiri ia mautinoa o loo iai ia livi. Ia, ona mwainola ia ona abanoa e whamatu mo aso malolo ia. Al teimi nei, ia ua abe fo i le o loo ngā luen pisasi, ua sapsili mia ko i tatou mta ngā luenga. I le pisasi, o iai ni whain whaamai po ta iau. Na ia mautinoa, i tūlanga lava lea pei a mai ai ia concern o tātou tangata. I le tūlanga, i le iai o le tangata whai ngā luenga i whanoesi ngai whapokiki. Ia tonu mo si fia taimine, i le i o mai le tāmi a le ofisa le pisasi. Ia mai ai fo i nisi fesili a ngai ia le mta upo lea. Ia e pautua inu, mana ia lava le fesili tātou ofisa komisi o ngā luenga. Ia o loo iai ia le tali o papsili ia. Ai sawi ale proses masan. Mai so se whaiwhai ngā luenga lava. Ia mana o mia fo i le malo lo tangata whai ngā luenga. A tono le sato whaaponga mai ia. Tonu ia tau saka o lele i abe ni aso malo lo le. So ngai au nasa. Taylor Fernandes tala to i fidi tu atu i noa le tau. Te sauna mai o lana ame whafsiri punis na manu. Lana ni alista. A o lo iai ia le tūlanga voia i le whenga whaamai ala punis. O lana ta iana mō tangata whenga ranga u. O le koutu. E le latu ta iana na le koutu. Le manino mai le koutu. E te lea a whien whenga whaapokiki. O le tangata whenga ranga. Ia tonu fua le saunua ia tumai taimi marumia. I le temi futu au whane lau tō mai au whao whai e i le pūre ngā palo. I le tō tele o nisi o leo whengaru ngā palo pe o. O koro kiki o nā tō mawhau whao. O o whiu tō whai wala au e tō mea whaatinu ngā wai. I ono tū langa i sui mo whenga palo. O la sam sinsinga la i e tū langa le ko wai manino. Le tō nā whiena whengaru ngā whenga whao o whai. O wai ngā whao o whai. Ia, o isi fesili e whanau mai rau fesili. Awa o le peo ni whaailoa, o le lava sa via proses masani. O mai le reform, tarsa, approve, ina ua mauti noa, o lai ai li. O le fesili, pe o le malo si anga e kaua mai di te o po peke li biai awa fo i a kainu. O a fo i a me paatino tōpa i aso le ke li biai. Ia ato no isi ba e hale na pe o le whaailoa atu. E tau tani mai e pisasi. Ia ato no le koi manino le pisasi la tau ia i la tau po ia code of ethics i tangata whai ngā koe. Ai mo le wha manino ina. Ia o le lava sau via ia tūlanga masani i tangata whai ngā luenga le malo. Ia lau fionga lau fisili ma le tatou au ba e manao e wha manino fo ia mai ia ai ua mai a koe tala noa tanga luenga mai pisasi. Ia, o le fo i e whaido mai. Ai ai nisi fesili anga i le mta upu lea. Ia o loa manoa fo i nato e psosoani mai. Wha manino ma tali fesili ia. Sili atu lava na ua fionga i le suesuenga le ia le pāma whasale le ama. E ta ua leo mana a vele tusia le kumitia mai sitali a whasale le ama i tuwainga ia. O le fisili la, o le ale umi le ave i le, o le ale time frame le ave tali mai a ia whasale le ama i. O le aso ai abe le tus. O le date on tus. O ngā effective ai le 14 days le sa tono le advisor tato loisi. E tau i tali mai a. Whainga wha nino mai ona pia tonu le sa ave le tusi a whasale le ama. Ia, e tā pena le tus.
Ia on tu ina tu la ia le tu ko se sila ia la clearance ia ele ia be foi le tu si anga ile so taimi le be ia le ia tu si a wo mo fai le fai uma male ma ko no le komiti Le si fasili le mta kulava lea pe ia ise sai ko se fautuanga le lo ia si le tuanga le tu singa for your agreements establishment grant agreements mai sele legal framework le pesa ta wai fo ia isi fanua fai mai agreements ia o freehold ma asu ola se fuanga le mtanga kwenga wa fo le toi titi lo ia fo agreements ia ai tu malo ia po fitawi ia frameworks like ia mo le silfia tolu tu ina fanua lo fausia ia tato kon parai ofisa kon parai o le fanua palemanu o fanua palemalo ia male fanua o mia sauloto o fanua o mai ko ina fanua o mai to fuatu la fono lona wina e te tau la bona lima taita ina i vai na tu la fono ia ai o te mile nei o lo o ta pena ele mtanga luenga tu sianga i tatu tu malo te jas ina ia mautino a wai be pe to fa ia i tu malo o le wo uma o ngale stala la to di sianga i tatu e menari ai te le ala se nga luenga i tau patino ina ia mautino a tono le la patino le miliona non tono nei e te tau na in place uma i tatu lease agreement ai le i pa matuina tatu vai na tupe o le miliona lonto ina ia mautino ai ia solo lava i le tulanga tau ona iai ola so fina ngalo le pe maua mai le fina ngalo fo ia le lo yesi pe silingia le legality o isi ona le fo ba fo no le fa no la moia ia ile o te jojo ma na tu mato pe lo inga ma le kon pa pa ma le tu ma lo pa ma le ofisa lo yesi ma komiti fa foi ina o silingia la le ba nga tu le i ba su no sa fa manino ai la mai le lo yesi ia ba inga o le malienga le agreements le ele o lai invalid ile ba inga la to ia ba inga fa tu la kom ako a valid is ya le stala ina lo tatu mtanga le ma fanua ia ai be o le mele tu lai mai bele o le tele tatu tu malo ma ele o le la ba ele o lisi atonu le update le te min nei na o le fa ia tatu tu malo o le o mai a ona le stala ai pe fai asina la bela tu langa le lisi ma se lui tau tele o lo pe mai pe mali mtanga lena ona o lo o tonu ko e tatu komiti nga le o lo sa fai ko e tatu CEO o le menari ma le ko sa tu ina tu tatu kama komiti le na fa tatan no au mai ko la tu ko tu anga tonu tatu komiti fa foi o le ale tu langa ina ua ba ai le ba inga lau tele i tu ainga whanua ia wha o ngā e tātou kon wha mai lisi. E tonu ala tātou tu la kongo leia i lisi ia whale nganu. O ka kofi o land, tātou customary land. Ia atonu mo se fia, ia o le patua whātu koe tātou mta ngā nwenga. Manua lands and survey. Atonu lai ko ia e pei o le o se tasile nā ngā nwenga la ave fui whata ua tātou mta ngā nwenga. O le tau sang fō. Ese tafsiri le to otula panua ya tanga vai ole World Bank mana ya telele ya le sosoani le famtu mai foi mai sa mai foi mai le tato bank institution ya simo mo ole investment project le sosoani mai World Bank. Is it a loan or is it a grant? Sili no na lua enia ya inga ole foi so anime mai ngope ole Charlie Papsid Momo it's not alone lona no ole mtanga no tupe nga fala man tato World Bank temi nei ai wa au mai le tato for sanga le nei
ona o le sa mai sa o le tusia te a le minister ko i o le tatou atina ma whailua o mai ei vaenga ia e peisi whaavai le natou misu e sa o mai le antanga tau sanga e koi sa o atu natou sui ma whaatatanu ai na koi nisi o vaenga le tūle lei ia ma i tonu koi o le koi mission statements ia o loo iai koi le avanua wa o loo iai isi atunu o loo rana i koi ati na e kapene ai pe i tūlanga i se lava sa moa o le lava o roll out a kua ia le kolokiti patinu a o tele o isi atunu o le Pasifika ia o la e test o koni patau sama o la e kau test ai patau ta ia le pe e se le vaenga le o loo iai koi la le natou koi ia recommendation e iai se avanua i pai se exchange program nga ia mpai koe una o atu ia nisi ko i o le matanga renga ko ia ko nisi ko i nga ia tunu ia nga ia mapai o nga o awina ko i ma baba ai ko le ale se ma ko i o kuitau pa pitau ia ni ba ni tu le le mpai o na o awina mai na o paso tu mai le o le 20 miliona le sort tula no mo ni se lo mo o le 20 miliona lea e mai uma mo le polokeki le o le tasi miliona pe o se vaenga e ono whanatuna e. O le 20 miliona milikale o 5 tausanga. It's a spirit of prayer e 5 tausanga but o mantua koe tatou partners nei o le ngapa ma tatou tanga no tupe. So ele tele koe nase pa mtala mai ta ua pea le pasiri pe tatou tanga no tupe. Ai ona o tūlanga ua o mai le tūsi ma whai roa mai fo ia o peo mai ma bit siri a tau au tanga vai? Tai le ua tani ma le sa tō siri atu kusu i le ua lea le ua tani ma e siri atu ko kalame le awa si le ua i te unu tanga le le tūlanga le le io ino le io na le whawai le tō fie ni furu whawai fie furu whawai o le ua ua te tonu o le lawa tō endorsing E le whamamau ma tatou tanga luenga o pasu tonu. Pasu fitu tu malo o leo o mana tongi ala tō wake tā la lona wina. Tō tele tu malo o la tō. O le sila fisili lau whiunga mista dafa be fasu pido. O le au ta o tonu ta i ala fōu leo le ngā ranga ni whamai te. Wa iei ni tu malo wa amata na ilo ilo ni tārsanga mai ia ila tō. Eu ainda não vale o que falou, agora eu vou ir na aí me colher sabe está e a baculanga no pé e a eu vou uma quadra eu vou pisa o mas se for vai fazer a casa e badua a bela o abacu e calçanga no e malanga ngalo Ia ato mo tatou tanga luenga o tupelo o pea ngai mo tatou o kalame lea o tatou ngā luenga whaamaitaini. Ai pe ia o le mana unga ia le tatou malo. Ia anu sa oi pai toa tatou koni whaamai. O mai tono le koi wai e kako recruiters. E matua ko. Ai eile recruiters. Ai pape se lau tangata i o pai recruiters. Ai malanga i New Zealand tula i mai spala velanga. Ia o se lau lea toku uma manu. E mua le runga le ngole. Ele o sau mai i mere sa wale recruit. O vaenga la ai e le battle formula i va ai ngā ia lau tele malo. O po kalame ai e tau nā tas. Ele tau toi e le recruiters. Tu lau wā o tu sa. Angai a tatou wolo e fō ia o whakita o ia tūlai mai. Ele ai o tono nuu malalwhau. O lo iai a inga. O lo iai pūle ngā li pai pūle. Ia o ina e a wala tuai ia tono suinga le nā o lea ngā ia i tatou. Ngā beru whawaitai ni ma suinga ia. Ma o se tasi ko nā lu tau lo pia ngai mai tatou tanga ruenga o si pia ia o le poisa o mātou awai ma le ofisini i le fono ko i vanu atu o Pasifika. Tūlanga lava ia o le puipui ina o alo ma whanau. O lo o awhia lava patino ala i po kalame lea. Ua mautino ai o to tele le tia ina le amana ia i le tele o whanau. A e o lo o malanga i po kalame nei.
ia matula'i mai ai fo'i nisi o le tau ha'afitawi tulaga lava lea va'afa'aʻiga ia atonu le fo'i e le upopala ia aumai foi le update o le tatou to'amaga mo e puapuagatia o le tele o victims lai foi o atu i o ma avatu tausaga ia e aga'i foi tatou o kalame a lea o le RC o galuega fa'avaitaimi ma pena foi le matou foi ia matagaluega ia e pei o le alava e sa'ili'ili po a'aua lai fai ai ona popō fa'apitaui lenei ia ina ia mautinoa ai ia aua ne'i tupu ia o le alava e tatou te sa'ili'ilia pea po a me totia ma le aua lai fai ai ona aua ne'i toe tula'i mai Kasi era ofisini le urokeki ia le saksa no tulanga ye le whakawhai o ma le urokeki le pena mo te toko le se au iwi ala utou tāpenanga wa ta oto nei te ni mo whakawhanga le wā whakawhanga bai nei ki ngā lo o whakawhanga pake whia le rupo i le la mo le tako ia o pokalame o oman patatia a le au bibi se pa ai lotu se taimi wa finalize mai le au bibi a pokalame o le wa ko ko tatou tanga ia na tu ai patino tausaga nei au matou mai tau vina o pape o mai tau na i le impact o tatou tu le lei po i o le tatou pokalame nei o le atina e tu malo Tino none i sui o le tatu i tasi. Sili. Ona tuna le avanoi le whenga minister mo sa pa mawhai. Ona tuna sa mātou tala whai o mana ngā whanoro. Tai lava mo le amanoa. Whamon mo le leo a whiongan te mai tai minister. O le ase tala le tamai wa iai ia le mta upo voi lea whaasale le amanu meredi mai whatau tai tai whono. Ono le te mana tuana iai ia le whailua i ngā le ofisa nei ia e mese fo i o sui o onu. I suinga, i nisi o suinga iai ia le koloketi o le tina e miliona tala. E le ia i nisi suinga fo ia e pei o le wingola ofisi. O le tai tai whono le suinga fo i pule i tonu whono whaamai. Ai po le ase tala la tamai le mta o pule a whasane le ama pole ni merani. ia i tono tatou i tu malolo ia i tatou whono whaamai. Te tai whono ai ia pai pule ia malana whono whaamai. Skun wha, o si pia o pasale le anga lima ia. Sa o mai lava le lato whono whaamai. Ia ma au mai koi lato ko ia mali e ngā tustusia. Ona ua piu ko i so tai le lato pai pule i tu langa lava ia i anga i le atina. Ia ai le o mawhai o na tali mai. Ia le sa ia le mali e ngā mali au ta singa le lato hi ngā kona al kona whaamai. Ina ia o mai au mai lato mta upu ias. Pa se e tuanga le lato te te kona. Ia atono i nā le sa mai lo i luma komiti whapoi. Ia, o ka maa mi aloa ia i o ngā o le tūlanga sa wa ai o komiti whapoi la atono i o to akolo keti mare atina. Ia atono le sa mato wasia po i ma titala aloa ia i ma ea pe ono i atina. So o le koe na e tu wala le avanoa i le ako i le whaipule la atono ia. E tutoi po i mai lava le la atono lo toi kale o le fon whawai. Patala noa ina la tō mtau. Ia, mama pai ei, ona tō e anga i mai tuto. E anga i nai le whon whaavai le anga i mai utanga nwe. Ia, nau whionga minister ia. Ona o le manatu lava ia o le avanua e whaataua, whaataitele na mana o whionga. Ia, me se whaotani mai fisili le miliona. Ai, o la fisili e whaina sina se o sia umta o la fisili la o whionga. Whamono mole, ona o lea lava e whai lava ma langa mai e lai tu i e manisi wha manatu whaani. Le tūlanga le tausanga na te nei le sainia le stock exchange. Ona o lea sa manino le wholasanga ma pepa whaktalanga mai i le pāne mea. E le iai se aloa ia fo popasi aloa ia kabineta le nā tūlanga se e whai lava ma whaani sofi na ngana. A tonu e te ai saunoma le tūlanga le nā i o la whapea fo i ona. Ona tani ni se fisili la o whionga. Ia, whakatai mai whakasila sua. Me sa awale, e rei masa mea sai ni. Ia, o tani ni mao fisili.
tu lava no mi lava ne si tamari le ya pona na fasili Aptai mo le avanoa. Tele fu pasili no mai. Kamani no mai le tali. Ala pasili famal mole lo fiona minsta ia. Ona wa fo ya ngai le disability fund fo ile ngai tu i tata walo. Ana fo ile e ia mana o papito e lo posa le lo le sau pai tio e le delay fo ile lo da what to process. E fanga mai singa update how often ya really me do. Tai firma sina ma do lo haya le complain me le ba ya. Ta ul pap sini ole la tu watu ya sau ai ngalo ngapa matato disability. Ya, sai mole fasi. Sai le o mo fu le ba no fa man mala mai fu ile fu I ba na sa o. Sila fiel ta tu tu. Ya ole e na sia. Ia I lava ia tai ki e anwai ma ia I whawhitau ki e tūlai mai tātou sosoani rea mōna tatangata ia whianga tū mōna kua. Ai ese mafuanga. Ese mafuanga e a fuai ona iai ia whataitainga pole menene sau noa I mafua I ona delay. O isi taimi e mafua ona ere atua mai wha maunga. Mana tua iai le tātou criteria. O ia inga e mawhai ai ona whaamaonia ia le o le tangata le ia le awhianga tū maur soifua mai anga wa ai sosoani lea e ai la vaenga mo mia pe o le pawhanau ia o le whaamaoninga mai le fōmai e whaamaonia ai e ai le awhianga tū maur soifua ia a whaapea fo i o tangata i le awhianga tū maur soifua e ai ia noa tanga fo i le whengatai ona manage lava ia mo se whataitainga lana te unga tupele awatu ia le fesosoani ia ona identify le apea wa aisitasi e whaingoa ina o le caregiver o le tangata e tausia e mo o mia fo I la whaamaumaunga e whaamaunia ai o le tangata tonu lea o lea e tausia le tangata e lea whianga tūma o soifua o le tangata lea o lea no nofo whaatasi o le tangata e iailo na pitanga I tangata ia ile awhianga tūma o soifua o nisi lau whamauninga e te tauna tuina mai e au whiai po se tusi mai le sui o le nuku o se tusi mai le whaiwhi au vaenga whapena e whamaunia ai o na whatu awha matu o turole o sosoani mo le sila whia o le taimi nei o lea ua whaatino whaatasi e tatou mtanga ruenga ma le nupi wha ia le polkalame nea o le assessments lava ia po le suesueina o le whaamaoninga e mawhai ai ona resitala tangata I lalo le pokalame e ngafa ma tatou mtanga ruenga e fua I mandates pe e fua I matawhai o I le tatou mtanga ruenga ia mo le vaai o I lātou ma leuna ia o ia tau I lātou ia whianga tū maua soifua a o le whaamatuina atu o le seleni ia o le ua ngafa ma le Samoa National Provident Fund o le vaenga na lea I ele system o lea fwua mai ona whausia ia lea fwoi la a whape o le si fwoi na vaenga sa tau ia nai I leila iti le nei a se meo iuni ai ulai I ona taimile le na tau a whatu a whamatu atu ai le tātou soani le tau wala tue nupi wha o le transition period lea le sa tau mawhai ai a wala tau a mataina ma le whamoe moe sa tele lava ina manual ia le sa whaatino lava tātou mtanga ruenga le assessment ma whamauninga ia tu atu I mtanga ruenga o tupe whamatu I tono o te ngā tupe o taimi nei ia wo ko meki lava le insight kongo le information en kaku whaatino uma le assessment o le resitala e tātou mtanga ruenga ia ona enta lo le mo system ia alaua maua mai o nupi wha ia iai foi lani vaenga I sisila tu nupi wha e te tau ona whaamaunia mua pe whataitainga I se numero tu stupe e le match pe le tutusare ingoa la ia le tu stupe ma le suafo o tangata le abatu le wa resitala vaenga whapena vaenga nai mafua I ona tuai a o tātou whamanianga lava ia o lea lava whamatu atu ta I masina se lautala ia al tangata ia I whianga tū mau soifua malo whalo alo whaafitai ma lo whataisa noe no whianga sa wainga ele tai tolunga o lea wa o whola le whala ma wa sa no manino le whianga le minista I nisi whaio o ta aupu sa tuina mai so I whafisiri a lau tau sa whainga ele le tai tolunga I lea la tu la wanoa nei le whianga le minista mo sa sa nua whai
Ia ona whamai nei leo na tātou whamai moe ni ni tai au. Ia, mana tō lea ua ai a ko tātou po kalawe pe poko i na tātou tānga wenga. Ai o se awanoa ma se panganoa e muli atua lea nganga whakatai. Ia, i pā angaro ma tātou tānga wenga atonu Samoa o poto pa pena ona maua mai nei whasalaunga. Ia, o se awanoa po i e whakatai e po i ia le pātinonga po i o tiu te koe mau matawha i o e sauwhai ngā tātou tustala. Ia, e le tau whaeilo le tā aua tō ngā wenga. A tonu i so se atunu pa te karasi pa mai e tōno nei tūtine. Ai whae a tātou le au tustala. Ia, a tonu e tū mātila po i le tō tiu te matau tāwha i oi. E tau longo ma tapisa. Le tele o bati nae o lo patino. Ia, ma whaeilo po i tātou watunu. Ni tūlanga te tau o na whaalelei a tiri e poi lea o nanga e mai se e poi o ati nae a tātou mālo. Ia ai au pea o na tāu poi lea wanoa wa e le maua wanoa. Tāu poi lea bato poi se mātou poi e tualalo. O na ua mātou mai tau wina lava mantato. Ia peo isi te mi mo se a tātou tūstala e tūlanga ka pokiki. Ai o tā ua i o tūto atasi o ngā luenga ka tūstala. Ina ia mauti noa. Ale leile tō ngā luenga tau longo i a watu i tū uma. O na whai leo whai unga tangata nu o Samoa. I ma tā upu lau te tele. Ia ai pe o le mātou whaololo maaule nā ma le mātou tualalo. Ina ia mauti noa. Ia pā leni la o tō tūstala. Ma ia mauti noa. Ia au mai umai tūwei. Ma whai e po i o na ave se tala i lunga o tātou newspaper. Ia ai e tā ua pealo mātou tualalo atu wai o tātou talafo. Ia e alua au tau sanga ia o talpa solpito ia o tala tustusia nei ia e toi pesiri ia ile o ngātu pulanga. Ia mo le anga ia tui luma. So o le tāua o le avanoa ma le nei koi lao ia. E le ngata ina mātou whaatai e le tō au nanga ma tō tiu te mamtawhai oi. E le longolongo pui a li o le atunu. E le ngata o Samoa lo alala papa au Samoa ne. Ia o Samoa ai tau malele mai atunu i whafo. Ia ai le ngata pui lea. Ia o se mātou tualalo, o se mātou whaaurolo maau e tu sai pui o whaiunga nei tau sanga i tiu te mawhaipa. Ia atau no le koe whaafonga Samoa i le tūpata singa o ngā luenga. Sa whaatino i tātou mta ngā luenga. Ia manisi poi o vāenga o mwhai o na ausia. Mani ngā luenga e tele o lo o tātia mai a wako i le tausanga po. Ia tātou pa moe moe le tu e mwhai o na whisosoani mai i le tau mwhainga tātou mta ngā luenga. Ia o tātou pai tau tū la. Ia tātou whawheroa i atu i le pepe fō o Krisimas. Ia tātou tāpena ia o le whiau tau longolongo lava le atu letu. Ia tāpena ma tātou sāriuni. Ia ma ia mautinoa. Ia tātou maua whamanianga umo le Krisimas. Ia mai se fōipotua i mai o le tausanga fō. Ia manu ia tele Krisimas i man tausanga fō. Ia Samoa, ia mai se fōi tātou sila whainga fōi ma tātou sau whainga tūstala. So i pua, mai e manuia. E ere te tonunga nei toi fasili se tala o leua. Pa hule ta no whanene le whionga le ministāri mtanga luenga. Whai ei fōi ma mātou. So i le nei tai au tu sai mana tātou tapuenga. Samoa, nāua o tō whafonga i tala pipi foi ma samranga manino le whionga le minister. Ma foi saena mātou wawheatu. Langa o la o tō tapuenga, o la o tō tū. Ula le, wala bore whala maula le muri la. Wa e mani ai whai o la tātou mtanga luenga ni nita e au. E ira mātou tātou nonga opu e masa ni eiri atunu. Ni asa se whai wa masa mau mau ia.
e popo ai matai te mata ili o penga wari ngā ruenga matanga ruenga. E ila wana tātou whaiva ma tātou sāwalinga e tātou te malanga maitu e a tātou te le tau māsina ma le whina ngano nani. O lea wasa ulori minista e a sa mātou manatu fwoi nāma sa mātou la mana vai vai. Nau na toi whaneo ino le nganga whakatai lau tō sa whainga. Tō sa i mana tātou whatisenga ma le tātou whataritano anga ni nita e au. Ia, mātou te mone atu whakatai. Whai fo mena ngi manuia o le tua i lau whawhonga ana sa moa. E me se whai. E manu sa whainga ni nita e au. So i fua mai a manuia ni asu.